Ndagusuje kandi nkwifurije ibyiza gukurikira NCTV Rwanda umunsi ku wundi. Nge nitwa Clement Ndayisenga ndasesekaye mugerezaho amakuru ari kuvugwa muri aka kanya agiye kwibanda ku mubano n'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kinyamakuru BBC cyanditse ko Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame bazahurira i Rwanda muri uku kwezi kwa 12 cyangwa se ukuboza mu kinyarwanda uyu mwaka 2024. Ese impamvu nyamukuru izatuma bahura ni iyihe? Niyo ugiye kumenya muri aya makuru nguhaye ikaze. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bazahurira mu nama i Rwanda muri Angola ku kibazo cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Bakaba bazahura tariki ya 15 Ukuboza uyu mwaka 2024 nk'uko bivugwa n'ibiro bya Perezida wa Angola. Guhura kw'aba ba Perezida bombi bimaze igihe bigeragezwa n'umuhuza Perezida wa Angola Joao Lorenzo. Mu ntangiriro z'uyu mwaka Angola yari yemeje ko abakuru b'ibihugu bombi bemera guhura vuba nyuma y'amezi agera ku 10. Uruhande ubu rwatangaje itariki aba perezida bazahuriraho. Mu itangazo ibiro bya Perezida wa Angola bivuga ko iyo nama izaba mu muhate ukomeje mu gushaka igisubizo kirambye ku mirwano iba mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nta ruhande ruragira icyo rubivugaho buvuga kuri iyi nama yatangajwe cyangwa kwitabira kw'abakuru b'ibihugu nk'uko bivugwa n'itangazo ryashyizwe ahagaragara n'umuhuza ari we Angola. Hashize igihe kirenga umwaka Joao Lorenzo agenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nk'umuhuza hagati y'ibihugu byombi kuri iki ikibazo. Iby'iyi nama kandi bitangajwe nyuma y'uko mu cyumweru gishize abakuriye ububanyi n'amahanga ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bemeje inyandiko y'ibyo inzobere zashyizweho zumvikanyeho ku bigomba gukorwa mu mugambi w'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko ibiro ntaramakuru bya Angola byabitangaje. Ntibizwi neza niba muri iyi nama yo kuwa 15 Ukuboza 2024 Tshisekedi na Kagame bashobora gushyira umukono ku masezerano y'amahoro, intambwe bikekwa ko ariyo isigaye muri ibyo biganiro bya Rwanda. Mu buryo buzwi Kagame na Tshisekedi baheruka guhura kuri iki kibazo muri Nzeri ya 2022 bahujwe na Perezida w'u France Emmanuel Macron i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iruhande rw'inama rusange ya Loni bose bari bayagiyemo. Perezida wa Kongo by'umwihariko n'igihugu cye bashinja leta y'u Rwanda gufasha umutwe wa M23. U Rwanda narwo rugashinja Repubulika Demokarasi ya Kongo gufasha inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR zigizwe na bamwe basize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Impande zombi zihakana ibi birego nubwo ibyo birego byombi byemezwa n'inzobere zirimo umuryango w'abibumbye Loni. Tshisekedi yasubiyemo kenshi ko atazigera aganira n'umutwe wa 23 kuko avuga ko ari u Rwanda ruri inyuma. I Kigali nayo cyangwa u Rwanda narwo rwavuze ko rutazigera na rimwe rwihanganira uwo ari wese ufasha umutwe wa FDLR, avuga ko ari umutwe rero ugizwe na benshi bashize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994. Mu kwiyamamaza kwe mu Ukuboza 2023 Tshisekedi yakoresheje amagambo akomeye harimo ko ashobora kurasa ku Rwanda ndetse n'ahandi. Yagiye agira ati, maze kubona imikorere ya Perezida Kagame naramubwiye nti njyewe nawe birarangiye, tuzongera kuvuganira gusa imbere y'Imana iducira urubanza. Gusa nyuma ya amaze gutorwa yoroheje imvugo avuga ko ibintu byifashe uyu munsi ni binyemerera gushyira mu bikorwa ibyo navuze. Yongeyeho ati, niteguye kuba mpagaritse ubushake bwanjye bw'intambara kuko nshaka guha amahirwe amahoro Biden na Lorenzo. Biden ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lorenzo ni Angola. Baravugwa ko bari mu mugambi wo guhuza impande zombi zihanganye muri iki ikibazo.
Biden ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Lorenzo Nuwangora baravuga no ku kibazo cya Kongo. Iby'inama izahuriramo aba baperezida b'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo byatangajwe mbere gato yuko perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agera muri Angola mu ruzinduko rw'amasaha 72, ubwo ni iminsi 3 aragirira muri kiriya gihugu. Muri urwo ruzinduko rwa mbere agiriye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara kuva yaba perezida, bisa naho ari narwo rwa nyuma agiriye mu gihugu cy'amahanga mbere yuko atanga inkoni y'ubutware. Mu kwezi kwa mbere aragirana ibiganiro na mugenzi we Lorenzo kuri uyu wa kabiri nk'uko ibiro bya perezida wa Angola bibivuga. Uruzinduko rwa Biden hanini rugamije gukomeza umubano wa Amerika na Angola ushingiye ku mushinga rutura Amerika yashyizemo imari nini wo kuvugurura inzira ya gari ya moshi izwi nka Lobito Corridor. Iyi nzira kandi ya kilometero 300 iva ku nyanja ku cyambu cya Lobito muri Angola ikagera mu ntara ya Lualaba na Katanga muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Biteganyijwe ko nyuma izakomereza ikagera no muri Zambia. Iyo nzira ni yuzura kandi izafasha kugeza ku cyambu cya Lobito amabuye y'agaciro yo mu birombe bya cobalt, lithium n'umuringa, ako gace gakungayeho cyane, agakomeza no kugera ku isoko ry'Uburayi na Amerika mu buryo bworoshye. N'umushinga Amerika ishyizemo imbaraga mu guhangana no mu Bushinwa ku isoko ry'amabuye y'agaciro muri Afurika. Ikinyamakuru cyo muri Angola kiravuga ko Joe Biden ari mu buganire na mugenzi we Lorenzo no ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, akarere nako gakungahaye ku mabuye y'agaciro yifuzwa n'ibihugu rutura nka Amerika ndetse n'Ubushinwa. Leta ya Washington yagiye kenshi ishima umuhate wa Angola nk'umuhuza muri iki kibazo, kandi yagiye isaba Kinshasa kureka gufasha umutwe wa FDLR ndetse igasaba na Kigali kureka gufasha umutwe wa M23 nk'uko byagiye bigaragara mu njyabihe zitandukanye. Nubwo bimeze gutya ariko nanone impuguke zigaragaza yuko inzira y'amahoro isa nkaho n'ubundi ikigoye. Nubwo aya masezerano agenda asinywa, intambwe zigaterwa, ariko haracyari icyuho kuba yashyirwa mu bikorwa nk'uko bitangazwa n'impuguke zitandukanye mu bya politiki. Zibona intambwe ziterwa ni nziza yego, ariko hakaba hari izindi nyinshi zigomba guterwa. Ahangaha havugwa nuko umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC wasabye ku biganiro bya Rwanda byahuzwa n'ibya EAC kugira ngo amahoro arusheho gutangwa. Ariko nanone muri iyo nama ya EAC y'abakuru b'ibihugu akaba ari yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu 7 mu gihe umuryango ugizwe n'abakuru b'ibihugu n'ibihugu 8. Abakuru b'ibihugu rero bari bitabiriye akaba ari 6. Burundi bwari buhagarariwe na vice president, mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo yo nta ntumwa n'imwe ari hagariye muri iyo nama kandi iri muri uwo muryango. Ukabona ko ibintu bisa nk'ibigikomeye kugira ngo ibintu bise nk'ibyasubira ku murongo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, amahoro yongere aboneke. Ubona ko hakiri byinshi bigomba gukorwa. Ni nayo mpamvu kandi mu minsi ishize Minisitiri w'Ububanyi no mu Mahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nyuma y'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi yavuze ko hakiri intambwe zo guterwa kuko Repubulika Demokarasi ya Kongo igenda ihinduka umunsi ku wundi, bityo ukaba utakwizera ibyo kugera ku mahoro cyangwa se kuba amasezerano yagera ku ntego yayo mu gihe cya vuba. Amakuru kandi afitanye isano na Repubulika Demokarasi ya Kongo, ikinyamakuru Igihe ndabona cyanditse ko hari igisubizo Perezida Kagame yahaye kumubajije niba yicuza ubufasha yahaye Kabila mu gufata ubutegetsi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994. Benshi mu bayigizemo uruhare bahise bahungira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire, bahawe ikaze na Mobutu kuko icyo gihe kandi yari afitanye umubano wa hafi cyane n'uwari perezida w'u Rwanda icyo gihe wari umaze gupfa ari we Perezida Juvenal Habyarimana. Impuguke zivuga ko kuba Kongo
yarahaye abo bantu igatuma ibuhungiro, igatuma benjiza n'intwaro, aribyo byatumye havuka n'imitwe yitwaje intwaro irimo n'umutwe wa FDLR. Rero impuguke zigenda zibaza byinshi, ariko Perezida Kagame yavuze ko intego nyamukuru ko ari ugushaka gukemura ikibazo cyangwa se ibibazo byagaragaraga ko biri muri Kongo, ariko mu by'ukuri bishobora kototera u Rwanda bikanateza ibyago bikomeye Abanyarwanda. Ingabo z'u Rwanda rero zafashije inyeshyamba za Laurent Désiré Kabila bafata Kinshasa, bakuraho ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko kuko wa Zambanga urumaze imyaka 32 ku butegetsi. Nibyateye kabiri kuko nyuma y'umwaka umwe Kabila nawe yahindutse u Rwanda, yirukana ingabo zarwo, atangira no gutera inkunga basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Byatumye u Rwanda rwifatanya nanone n'abashakaga impinduka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hatangira intambara yiswe iya Kongo ya kabiri. Abajijwe niba yicuza uburyo bagiriye icyizere Laurent Désiré Kabila bakanamufasha kugera ku butegetsi, Perezida Kagame yagize ati sinigeze ngirira icyizere uriya mugabo, nibyo twarafatanyije ariko nta yandi mahitamo twari dufite. Muribuka uko byari bimeze 1996-97. Mobutu yari ashyigikiye kandi acumbikiye abajenosideri bahungiye ku bwinshi muri Zaire. Twe rero twashyigikiye abashaka gukuraho ubwo butegetsi bw'umunyagitugu ngo babake igihugu cyabo. Yakomeje avuga ko intego yacu yari ikubiye mu bintu bibiri: twashakaga ko twashyira iherezo ku bitero shuma bya hato na hato abajenosideri bagabaga ku Rwanda, ndetse twanashakaga igisubizo kirambye cy'uko Kongo yagira ubutegetsi butagira uruhare mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kuri icyo rero abanyekongo nibo bagombaga gukora ayo mahitamo, ari naho havuye Kabila. Perezida Kagame kandi yavuze ko Kabila yari umuntu udahamye, ari nayo mpamvu yahindutse, gusa ngo nta yandi mahitamo yarahari icyo gihe. Laurent Désiré Kabila yishwe n'abagenzi be ku ya 16 Mutarama 2001, asimburwa ku butegetsi n'umuhungu we Joseph Kabila wayoboye Repubulika Demokarasi ya Kongo kugeza mu mwaka wa 2018, akayobora imyaka 18, akaba nabaye na perezida wa mbere watanze ubutegetsi mu mahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndagushimiye cyane gukurikira amakuru n'ibiganiro NCTV Rwanda ikugezaho umunsi ku wundi. Njye nkwifurije kugira impagarike n'ubugingo. Ciao ciao.